نزاع بخو يعني وايد بينم كأبخو قندلا الجير دريشمي برهنگاربونا گندالی پارێزگا دهۆکê پانێڵێک پرێوه چو. لê nîşanên gendaliyê pitirşer demekî dît diyar û aşkeran e. Piştî melêdwanek dûrbabetê gendaliyê ji qutabiyeka zankoyê wergirtî, ev fişar û gefên çend kes û layenan wê qutabiyê daxwaş mekir ku lêdwana wê li ser şaşê nehête xwar û peyam jî ji pêxemetberjewendiya wê daxwaza wê pesend kir. Ez ji layê xwe ve desteya destpakiya dihûkê amarên xwe yên 11 mehên destpêka ev sala ragihandin. Pêş zanyarîne, êk zanyarî bi duadaçûnê de û çar zanyarî vêgavê bîne dawên hewalderî. Sebaret dawên hewalderî ku hatîne tomarkirin Rêveberiya Vekolînên Dihokê ê sala 2019 48 kesê hewalderî ne. 134 kesê sizayî Rêveberiya Vekolîna Dihokê hatine tomarkirin. Şu an 134 kesa 5 kesê sizayî hatine yekxirkirin, tewhîdkirin. Amarê beşin dîvçûna kesên gendelî Rêveberiya Vekolîna Dihokê ku amarê wan dest pê dike tiştêkê êk 2019 ta ku 3/11 2019 kesên hatîne rewanekirin bo dadgeha taybetmend 46 kesin. Dawakarê giştî li Dihokê jî dibêjit ev sala da me 28 kes pirêve birîne û heyvane jî me pişkinîn nivîsîngeha destpakiya Dihokê û cihê ragirtina tawanbaran kirîne. 28 دعوة ما تحريك الدعوة الجزائية ما بريفة برينا شيء إخبارية شيء دعوة جزائية وتمييز قضايا قاضي تحقيق درت كذا ما ده كيس تمييز كرينا أو يجي قالك جي نقل هاتينا وهدك جي مصدق هاتينا وأم براستي هيفانا قانون حق دائما أم تفتيشا مكتبة نزاهل دهوكي بكين و جي توقيفة متهمة سروکی دسته دستپاکی هرمی جی اگر لوازیا دسته بوی چندت زبرینید کوشیانن بر دست واند کمن دیسان بجید دم برجواندی آمدانی نه و چند امگیر و ببیند جاتی که نا گندالیه دا دی گندالکار پتر جه خوش کن و گندالیا سیستماتیک انجام دن. استقل دهۆک سێ بحقیقت هەبێ مەگەر ئەو ئەس بحقیقەتیت بتوانێت 10 کەیس تاقیقتێدا بکە بەڵام ئەو ئەگەر سیت هەبێ تۆ ڕەنگە بتوانین 3000 کەیس تاقیقتێدا بکەی وایە مەمەسەلەکە ڕەکەم 180 ڕابتی بە کەمی توانایە هەندێکش ڕابتی بە کەمی هاوکاری و هەندێک مەسەن لە قۆناغە جیازیەکان دوو مەسەن ئێمە کەیس دەبینە دادگا بەڵام ئەوە لە قۆناغی دادگای ئیشی دادگاکانە دادگاکان دەشیان بەڕێ سپاس و ئیشی خۆیان دەکەن دەشیان بەڕاستی تا حدێک بڕیارەکانی وەکو پێویست نییە پاڵحی گەورە دروست دەبی یعنی بۆ تۆ سەری قانونی چاکسازی بکە ئەگەر پێرا لە پەرلەمان نەڕۆیشت ئێستا ئیشەکە قورستر دەبێت من ناڵێم ناڕۆها بە تاکید خۆی ئێستا ئیرادێکی باشەیە لە حکومەت و لە پەرلەمان بەڵام لەسەر ئەرزی واقعدا بەڕێهەزکاری زۆرە تۆ لە بازە سەروەری یاسا دەکەی باز لە دەستپاچی دەکەی دەوی بزانی بە ژۆنی دەیان هەزار کەس لێ دەدرێت. الزانکۆ دهۆکێک و بلندترین دەستگەی زانستی و ڕەوشەنبیریە civakî da û li Kolîja Yasa û Ramyarî konferansê berhengarbûna gendaliyê da deng têne kipkirin û rexnegirtin ji qedexeye û ji navbirina gendaliyê jî bi tinê durîşme ye. Amed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Dihôk.